Pökin Tinki, Sanju Lerim, Sensing Nankan Yongla, Samritaje, Tarinke Lerim de Koshuyi. Tarini Pögaluni Tonga the Shipshi, Ravne, Meshel, Pendachuni, Gelda, Seba Getang, Chiluni Don Chopke, Dautangbe, Sebani Zanga, Resapubutang, Sapubu Lerim di Nanto, Dunta di Nanki, Pödent Teve, Keje Nezuka, Chodu Shivate, near the Shuyi, Sanju Lerim Mutu Siruna. Chino Koskem Go Chimachoki, Tingdir, Nature Doji Dentu, Tuyu Ringbor, Kachu, Rimbashik Zeshing, Sagudi Samingma Nimor, Kachu, Yong Su Tube Jesu, Taring Sapubuni, Laria, Tuan Surena, Chipkur Kyangte, Yagar Luptuk Namla, Kuinkap Sanjo Korla, Kalusetu. According to Indian understanding, secular means respect all religion and also respect a non-believer. So, moral ethics based on a secular secular concept, I think very relevant to today's world. Zetin de Dube Jesu Thailand Kyagar Nangbe Tunzo ki Sundev Shivashi Changju Chuden Cheme Nyadam to Tenshi Chepe Thailand Komba Sawashi Unje Ravne Ya Zetu. Tengdir Jino Koskem Go Chokit Necho Doji Dento Daudi Tseshar Ne Sungde Dunta di Sam Mingmar Pardu Kachu Rimbashi Zena Zeyubare. Tongmar Chida Tangbe Tsebak Ngane Dum Pardu Nalenda Shikshaham Gyagaki Nangchu Tönye Watan Tede Kachi ki Sundev Shudundar Denshita Salu Jangbe Dende ki Do Chunde Tang Semge Tang Delung So Zena Yubare. Nindang Sumki Chunde Te Dube Jesu Konskem Go Chumuchotan Ngadeji Keblunche Kushab Nitish Kumar Chot Namniki Nangbe Tserik Tang Tadrup Gundu ki Pötengle Chisukjen Korki Ingyur Pöteng Tangbo Hunjeze Yobare. Tseba Guni Konskem Go Chumucho Doji Dene Punero Chipkyo Kyangte Tongke Tena Gyaga Maharashtra Ngade Shungi Tungyurbo Gyagar Chinang Kangsan Ne Gyagar Mirik Yinbe Tolop Gegen Trukdong La Dube Gyaga Gyayong Gegen Lenso Ting Nibe Unje Zegor Kalopze Yobare. Tene Doji Dendu Chipkyu Kyangde Tseba Chupshine Chudruk Partu Pengu Pawaludrup Zebe Changju Semde Tang Gese Tongme Sangpe Zebe Lagle Sudi Me Kache Zeba Tang Nindang Sumke Chunde De Gujar Namge Tazang Pende Lekshe Ling Tang Sogo Sungju Sogo Nyi Tumunki Sueder Tang Kudik Shuba Shire Tamar Sungju Kudik Be Jinong Hoskem Go Chumba Chola Doga Yishin Kole Choge Kone Tenshu Tarbu Shuyo Parre Yang Pande Gyuda Deme Nyi Zobur Gyobe Tönye Wa Kajingne Jida Suendeb Shubashi Be Doji Jikje La Chuksum Be Kangwa So Zebatang Tene Dunta Disa Dawatang Mingma Nyi Nikiringna Gyarik Zobur Gyobe Teden Serge Manso La Doji Jobata Lamo Yangshe Ma Karbe Jenangi Chunde Jeze Yobarre Talengi Chunde Di Yongsu Dube Jesu Konskengu Chombuchoki Chushuwan Namne Zowa Semba Sangbotang Changchu Ki Sem Kone Kondu Pewa Shik Chene Jomden Degi Jedang Yang Tamba Shik Chegobe Kalopedo. Gyabji Kato Gezi Rumbuche Chok Ngagyur Nyingme Unzi Tirab Dumbar Tudenkedo. Chiluni Dong Chuangalor Ngagyur Nyingme Unzi Tirab Tukba Gyabji Tangun Zeri Rumbuche Chok Gongba Shentun to Shekzu Tenbe Genki Tabar Nyingme Chukyu Ki Unzin Sardu Tenke Chungtup Mebare. Talen Nejo Doji Tentu Ngagyur Nyingme Melam Chemo Teng Ni Sarguba Chokab Tante Ngagyur Nyingme Lachen Ka Tang Kusab Je Lenzum Sar Ngagyur Nyingme Unzi Pepcho Korla Kodur Taujo Chungwar Nyingme Magun Trugne Tangbo Kato Tang Teje Zogchen Tene Rimbe Shechen Tang Mindre Ling Doji Ta Peyu Je Ki Lachen Ka Nambe Remu ki lo sum ki ringla unzi ki tsene she nangyu tajo chungdenshi tare pe gyawa kato pe lache gyabji kato geze rumbuche chola jida suendev shibatar nyingme unzi tirab dumbe tsene she lektop chungwa shikredo. Yang sago dina pande si kyong bomrang bolosan senge choki Swiss tang Belgium je Europe yudu tenyi nangdu mina jete tang pemi tukte so nangwa maze Europe Chezo ki Dromi Toptan Sokshu Nangtu Pöden Nyinship Nangwa Teriang Sokshu ki Pö ki Dromi Toptan ki Nedan Ka Shifta Ngode Dante Temperate Nayopare. For the privilege and honor to be here at the Human Rights Committee, and I would like to firstly acknowledge the urgency resolution passed by
the European Parliament recently, expressing its concern for human rights in Tibet, and especially calling on the Chinese government to solve the issue of Tibet peacefully through dialogue between the representative of the Chinese government and envoys of the Dalai Lama, for which Europe Trezo Timi Kushib Antonio Banzeri Nando Nishib Lerim Teto Pandesikyon Choki Nyacha Europe Trezo Su Pena Gidro Mi Topdan Ki Nebab Tante Gyabgyor Ki Trejo Shik Shanawar Pemitik Zuta Shije Pemiyon Ki Tsawshu De Deyo Trezo Timi Namla Tuji Che Jeshu Nando Lawar Du Pandesikyon Choki Tade Pena Ki Nedang Ni Rigne Sarje Kyarsu Cheba Tabu Chadu Jesung Mamaze Debe Milo Tukjuring Kana Shungi Pesa Yongzola Chepsi Tola Tangnyon Tang Benjor Shusho Koyu Dorshik Mirik Yenje So Tang Yobatang Lawar Du Debe Longo Ju Nang Tsui La Pyoki Dromi Toptang Ki Netang Te Cheshin Chedu Tu Chimbe Kassercho Ni Pemi Kyasser Promo Kyo Mitang Gyada Ngopchu Ngaji Ki Kana Shungi Pyoto Zimbe Siju La Dolo Makengbe Namgyu Shukje Tene Tana Rangni ki chebe luso teyan ledong cheba reche sungto. Tadung chilu nidong chubdin daw guban ne larung chogar ne tazun ngatong pardu nyungti cheba tang. Yashin garduang te dabu tazun nidong ne sumdong zan pardu. Tangze nyungru tangshin tabar tasha chikdong ngagya zan dorshik tang. Tazun tongda kashi chirbu tang yobaso. Chuluk chego kala tamda sunzer chebe gengi. Zumas Tang Sumki Rangso Dergo Chungyoba, Wote Jenando. Nishib Lerim Tola Deyo Trezo Timitan Leje So Kyumitang Ngabju Sam Tsoshu Nangwan Namne, Sikyon Chola, Kasuchamanando. Kazan Tadung Pande Sikyon Choki, Europe Trezo Pedun Gyabgyor Sobe, Timikushep, Saba Shogar Tan, Jamku Molly Scott Kato, Namniki Kudik Shube, Sagwe Lenzo Tolaya, Ushunando. Pandesikyon Choki, Belgium to Europe Trezo ki Pedun Gyabgyor Chokbe, Tsongdur Lenshuya na Yobare. Tsongdur Europe Trezo ki Pedun Gyabgyor Chokbe, Tsokzo, German Trezo Timi Kushib Thomas Mann Cho, Zubur Gyove, Europe Yudu, Romania dan Hungary, Estonia Soki Trezo Timi Mangda Shikpe na Yobare. Shenyan Belgium ki Flemish Trezo ki Tsokzo Kushib Jan Peter Bierman Shotang, Belgium Trezo Timi Chemku Sabina di Betin la Jete Yanando. Pande Sikyon Chane Trezo Timiso Minaka Jete Nangdun Zobuni Pedun Tola Shuku Kilamne Ngar Gyabgyor Yobate Kongbel Tangyutang Deshin Gyabgyor Sarsul Chegi Cheto Yimbare Belgium du Sane Perik Mangzu Chitang Deshin Holland Perik Sobe Genzin Je Tuteya Na Yobare Sanjuk du Swiss na Pekab Ledun Zowo Pande Sikyon Choki Swiss Tang Liechtenstein Peki Ki Denteng Ngabe Jugdom Ki Zegor Peshuk Nante Gele Lobtuk Ta Pamachela Rikshung Ta Keyik Miyam Gyunzi Goebe Sungshe Nawatang Tang Nangshin Dendur Na Zibi Lunken Lobtuk Tsola Chaga Sureje Zedo Yang Pemitikzu Treten Lekune Kyapkong Shija Cheka Gela Chu Kange Setup Nangshin Batang Leshiti Daudi Tsebe Chungni Ne Gunzung Nangte Tabardo Lojo Shija Ka Ngay Nangki Leshi Lektup Sindu Daya Sachu Jeri Kanki Keleba Layar To Satengwo Niki Chu Puse Dan Shija Mimangi Pechu Che Shimbe Tungchu Jela Shimju Nangwatang Masebe Sashing Che Den Shimbe Sawo Chuten Tuko Kala Shimju Tang Shija Ki Sabte Nangchu Tang Nyedam Tagor Kala Gyukchu Tang Kilchu Tsewu Yume So Chiyong Ne Chu Jungkong Tang Nebab So Shimju Ti Chimba Nayobaredo Loju Shija Ka Nge Nangi Leshi Te Dubne Tade Charla U Shija Ka Sumdu Leshi Dumi Yimbatang Jinda Nibe Tsesha La Tingdi Shija Ge Nangi Chu Leshi Te Yongzo Dukudu Tare Treden Legune Shija Cheka Ge La Chu Shimju Nangobe Gyunsen Zubu Jigni Parlamne Gyaga Ki Sane Gashe La Chershu Tudo Mababe Wangi Sashing Na Chu Dengyu Kange Tang Lungbe Puchu Tang Gyukshu Rimkam Ki Chu Ne Tang Gyoru Chimba Mase Rimbe Sawo Ki Chu Toze Kyang Maru Chimbar Den Shija Kane Tongchu Tang Tewe Leshi Mangbo Shi U Treden Legun Su Jor Chimba Mase Pokyang Rimbe Kange Te Sewe Chedu Chu Shimju Ki Leshi Di Penangwa Shigredo Tsamdine Taringi Sangyu Lerim Chukri Shukuyin Pyoki Nyenti Ne Yangsing Shube Nire Nire Nesuka
샴규 타게 가장 칸에 시규여베 대된 넘버 2 권자 나로나